Hashize igihe u Rwanda rutegetse ko gupfunyika mu bikoresho bikozwe muri pulasitike ikoreshwa inshuro imwe bitemewe. Ni icyemezo bamwe mu bacuruzi bavuga ko cyabateje ibihombo, nk'uko utashimye ko tugaragaza imyirondoro ye abisobanura. Mu bucuruzi twasanye n'abasubiye inyuma, kuko niba twaracururizaga muri pulasitike umukiriya yarazaga akayitwara akagenda, bikatworereza amafaranga tukayasigarana. Urabona ko hari umuntu udafite umwanya wo kwicara, kuko aya macupa y'ibirahuri bisaba ko umuntu yicara, ntabwo umuturage aritwara. Niyo aritwaye iyo umusabye amafaranga urumva ikiguzi kiba kiyongereye. Bityo rero mu bicuruzi hari icyagabanutse kandi ndetse kinini, ntabwo bitworoheye, ariko buhoro buhoro bizagera abaturage bagenda babimenyera. Uyu mucuruzi avuga ko we na bagenzi be bababazwa no kuba batemerewe gupfunyika mu bikoresho bikozwe muri pulasitike bikoreshwa inshuro imwe, nyamara ngo hari ibinyobwa bituruka mu bihugu by'abaturanyi bipfunyitse muri bene ayo macupa kandi bikemerwa ku isoko ryo mu Rwanda. Urabona ku bintu bijyanye n'aya macupa ya pulasitike baciye, ese amacupa ava hanze ya pulasitike yavamo maji ko yo yemewe mu gihugu, aya yamaze ko yemewe, kuki ibikorerwa iwacu byo batakwemera ko ari amacupa ya pulasitike akomeza kuba yakora? Muzatubarize. Urabona urugero nka Novida iva mu Buganda, iza muri pulasitike, za Twist, za Energy, biriya byose biza muri pulasitike, ariko made in Rwanda ya pulasitike niyo badakeneye gusa. Ese niyo yangiza ikirere, niyo yangiza ibidukikije, biriya bindi biva hanze byo ntacyo bitwara ku bidukikije byane wacu. Olive Muhongerwa, umunyamabanga nshingwabikorwa w'ihuriro nyarwanda ry'abakora bakanacuruza pulasitike, wagaragaza ko babangamiwe n'amabwiriza akomeye bashyiriweho atuma batabasha guhangana ku isoko ryo mu Rwanda. Muri requirement dusabwa harimo ibintu bigoranye cyane, hari nko kutubwira ngo tujye dutanga liste y'abantu bose ducuruzaho. Iyo remi gufashe wacuruje ku wundi muntu utari kuri ya liste watanze baraguhana, ariko biratubangamira. Igituma bitubangamira nuko ibivuye hanze bicuruzwa ku bantu bose, ariko twebwe nk'abanyagihugu tukabuzwa uburenganzira bwo gucuruza ku bantu bose, tugacuruza kubo twabyumvikanyeho, kubo dufitanye amasezerano, badusaba nyine purchase order z'abantu ducuruzaho. Abo bantu rero nabo ubwabo birababangamira, kuko kenshi remi dusaba na RDB certificate zabo. Icyo rero twebwe nicyo kitubangamira cyane. Tugize amahirwe nk'iyo requirement bakayidukuriraho, ibindi dusabwa byose natwe twabikora. Minisitiri w'ibidukikije mu Rwanda Dr Jeanne d'Arc Mujawamariya ntiyemera ko icyemezo cyo guca amacupa ya pulasitike akoreshwa inshuro imwe hari abo cyateye igihombo. Ntabwo bihombye abacuruzi, kubera yuko aho byagaragaye yuko nta kindi umuntu yapfunyikamo kitari iryo cupa, nibo baza gusaba uruhushya nyine bakaruhabwa. Ku kijyanye no kuba amacupa ya pulasitike akoreshwa inshuro imwe atemewe mu Rwanda, nyamara hagakomeza kwinjira ibinyobwa biturutse hanze y'igihugu bipfunyitse muri bene ayo macupa, Minisitiri w'ibidukikije avuga ko hari kwiga uko n'ayava hanze yakumirwa mu Rwanda. Nk'ubu ngubu ntabwo turaca imitobe iva hanze iri mu macupa ya pulasitike, ntabwo turabica, ariko tuzayica nayo nitumara kubona igisimbura ayo macupa ya pulasitike, kuko birahari. Inzego zishinzwe ibidukikije zigaragaza ko amacupa ya pulasitike akoreshwa inshuro imwe yangiza urusobe rw'ibinyabuzima n'ibidukikije. Minisiteri y'ibidukikije mu Rwanda ivuga ko ushaka gukoresha amashashe n'ibikoresho bikozwe muri pulasitike bikoreshwa inshuro imwe abisabira uburenganzira, hagasuzumwa niba koko yabuze ubundi buryo bwo gupfunyika yakoresha. Daniel Hakizimana, Flash FM.